Okay, siphinde-ke sikwamukele la kwi-channel yakho-ke emnandi kakhulu. La suke sikubheka khona-ke ukuhlukahlukana kwamaphupho-ke. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-ke, ulike, uphinde-ke ushare. Namuhla sizokubhekela futhi-ke iphupho elimayelana nomlilo okwesibili. Ngoba-ke ukuhlukene ukuphupha umlilo kuhlukene ngezindlela eziningi. Sizokubhekela-ke la namuhla. Ungakhohlwa ukusubscribe laphana-ke, ulike-ke, uphinde ushare. Ngamafuphi nje sizokubhekela-ke uma umlilo ushisa izinto njengokuthi ushisa indlu noma izinto ozisebenzisayo. Lokho kungasho ukulahlekelwa izinkinga ezizayo noma izinto ezizoshabalala empilweni yakho. Kuyisixwayiso sokuthi kufanele ulawule izimo empilweni yakho-ke. Lapho-ke basuke bekuxwayisa ukuthi kukhona izinto ezisangenzeka empilweni yakho ezingekho right, okusuke kuwulaka oluthile olusuke luvela futhi kwabaphansi-ke. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-ke, ukulike, uphinde-ke ushare, ushaye nane-notification ukuze nangolunye usuku siphinde sikubhekele ukuthi uphupha umlilo ngeyakho indlela osuke uphuphe ngayo, lokho ngabe kuchaza ukuthini futhi kusho ukuthini.